Kama kungekuwa na maombi ya kuweza kumrudisha Danieli, kama ingewezekana, ningemrudisha. Na kama ingekuwa kuna uwezekano wa kumrudisha Stefano, mtumishi wa Mungu, ningemrudisha. Na kama kungekuwa na uwezekano wa kumrudisha Bartholomayo, ningemrudisha. Kama kungekuwa na uwezekano wa kurudisha watumishi ambao walikuwa na ujasiri, hawaogopi kudedi, ningewarudisha. Kwa nini nasema hiyo? Tunasali, tunatamani kwenda mbinguni, lakini tunajua kwamba mioyoni mwetu kwamba mbinguni tutaenda kwa visa. Kwa visa. Kwa sababu kama utaogopa kuhubiri ukweli, ukiogopa waumini labda watakuchukia, sijui watatokea, sijui utafanya, yani hapo sasa sijui inakuwa. Ila mimi ninachojua, watumishi wa Mungu kama mimi, Stefano alikuwa kama mimi, Daniel alikuwa kama mimi, Meshach, Shadrach, Abednego walikuwa kama mimi, walikuwa na nyama kama mimi, walikuwa na damu kama mimi, lakini walikataa kula chakula cha mfalme, chakula cha uovu, wakakataa. Leo hii jamani, wapo? Je, tupo? Kabisa kabisa. Mfalme anasema yani ukisubutu unaingizwa kwenye moto. Ujasiri wao upo. Ikiwa tu kapanya tokeza kidogo shindwa, panya tu kapita, hata kumkanyaga uwezi. Na tumepewa mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka chini ya miguu yetu, kanyaga fiunda, nyonda, tumepewa uwezo huo.